Ti Masakbayan. Ti napalabas, impakamu ni Lisa ken ni Estela ti panagbakasyon da Roman. Ket kadwa na ti kayan ayat na. Nasair tirik na ni Estela, ngem nasa una nga awanen bibiyang na iti dayta banag. Gaputawi naswasnan ti amin kadakwada ken ni Roman. Nakasangpet nga rod da Roman, ket simurot ni Carla aging gayjay balayda. Nakipatpatang daytoy iti ama ken kabsat ni Roman. Ket kalpasan dayta, intulod to'y baro iti pagdagdagusan na a hotel. Ita gagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Sige, panawan kan dito'y hotel. Roman, Di nakarakupan, Carla. bayan na ka mga rakop kan ka. Gapot ay ayatan ka, Roman. Sige, agpatuloy akon. Roman, saan na ka panawan dito eh? Jack kayat agmay-may sa. Rabiin, iso a panawan kan dito'y hotel. Ala, agpatuloy akon. Roman, naggapuam ket rabiin. Intulod ko ni Carla ije hotel a pagdagusan na. Kunak no maturog iji balayo. Nasaysayat no iti hotel ti pagdagusan na. Uwan niya, uminom ta. At da red wine ko dita. Sige, Mabit lang alaak. Ay, Roman. Amok, mariribukan ka. Diyak amo ti aramidak lito. Ni Stella talaga ti ay ayatak. Kasaritam ni Carla. Ibagam ti pudno amarikriknam. Asaan mo amabalin nga ikalay sa ni Carla, tasaan mo gayam nga ayatan. Kasladyak maitured. Nasaysayaat, no itatana sa papay, kat maamuan nan ti pudno. Ngam mabain na kini Don Sotero, lito. Ado ti utang ko na imbag anakam kan kwa na. Ngam amok, maawatan to ni sir. Iso nga ibagamon kin ni Carla, ti pudno amarikriknam. Naibayag ka nang itulot kini Carla, anak kaw. Kwa tatang, di magasak pa iti balay dalito. Manong, pudno ka rin tinakuna ni Manang Carla? Nga agkalay sa kayo kano iti mabiit. Saan? Apay nga rod ako nanang agkalay sa kayo. No siyak, Roman. Sanak nga agpilpili iti parakan ka. No asino ti ay ayatem, basta lakit di nasaya at ti ugali na, awan parikaw. Tatang, Ngam kasano ni Manang Estela? isuti talaga nga ay ayatak. Napilitan naklaang anak ayan ayat kini Carla. Gaputa mabain na kini papana. Kaslay ng punda ko ni Jabalayda. Sipod ko lahiyo ak. Pinagadaldak, kan impaida amin nakasapulak. Ngam nagtrab-trabaho kamot kadakwada. Agpapanpay. No awanda, saan ako maanakaadal. Kan awan ko matinatalgad at trabaho kita. Kahit anya nga rod ti aramidam, tako namay tasaan mo nga ay ayaten ni Carla. Mabalin mo mat nga i-break ni Carla, Manong. Tanusaan mo nga ay ayatain, saan mo nga ikalay sa anak kaw? Taawan tinasayaat nga ibanag na. Manong, narigat ti agbabawi iti udi na. Estela, anya ka de ti pagsangsangitam. Masaksaktan, nanang. Ngamin, insurot ni Roman, tay kaayan-ayat na. Anak, Anya ka di ti aramidag. Tapno sa anak ang makarik na iti sakit. Nanang. gagangay laeng amasaktan ka. Taay ayatem lakat nga rod. Nanang.
ikarigatam nga aklunan, nga addan sa bali akaayan-ayat ni Roman. Aw, at toy. Agkape ka pa Carla, balasang kao. Agyaman na, tata. Kumusta nga iti pan naturog mo iti hotel? Nakaturog ka kadimot lang nga nasayaat? Saan, tata? Ngamin, agmay may saak. Ay, ad-adi ka makaturog no dito'y balay may tinagturugam. Taawan ti aircon ditoy. Tata, sa dino ka diti ayan ni Roman. Jack na bin makontak ti cellphone na. Jack man amaw. Jack nasiputan tinapanan na. Rimwar adi nagpakada. Nalabit at ti amuna kat nakaturog ka pailaang. Sa dino nga tati amuyo anapanan na, tata. Kayat ko asurutan. Ay, Jack amaw balasang kao. Apay, kayat mo ka diti agpasyar. Wen ko ma, tata? No kayat mo akit ipasyar ka. Nagadaw ti mabalinta pagpasyaran dito'y lugar may. O sige, tata. Ipasyar na. Sa dino ti kayat mau. Ijay bantay, ijay turawd, ijay karayan, wenno ijay gardain. Jack kayat dagita imbagayo, tata. Ti kayat ko, kat ijay ili. Aya. Ala. Ipasyar ka ijay ili, balasang kao. Ang madinsa? Anya ti madi, tata? Amangan no ko na endag iti makakita ka data nga agayan ayat ta. Anya? Isu amaday. Urayam laangin ni Roman. Ta isaw ti mangipasyarkan ka. Agpag napagnaak pailaan. Agawid ak tulat ta inton madamdama. Ay. Agturungak dita karayan. Italaman na makapanak dita. Adda babae ang nakatugaw iti bato. Nakatalikod na. At idog tibok na. Ni Stella. Ay, umasidagak iti ayan na. Agsarita ta kumapay, Stella. Pangaasim ta di ka pumanaw. Roman, Apay nga da ka dito'y karayan. nagpagnapag na aglaan. Kadyak na puutan. Adito'y matgaya man tinaturong ko. O sige, agawid ako. Saan? Pangasim ta di ka pumanaw. Kaya't ko ti sumarungkar kan kay di balayo. Nga maawan kirad ko. Ado ti kayat ko nga ibagakan ka. Nga maamok adi na kundanggan. Estela, pakawanin nak no sinaktan ka. Ngam amo ti Diyos. Sikapay lang ti ay ayatak. Ni Carla, saan ko nga ay ayaten? Agbaybayad ka iti utang anaimbag anakam iti bus mo. Saan ka di? Katawanan maaramidam. Taday tanga utang anaimbag anakam. Isuitan, tinangtangal iti biyak mo. Inikat nan ti karbangam. Estela. Ay ayatan ka, Roman. Kadyak malipatan dagiti karin-karita. Para iti masakbayan. Agalpasan ti panag-aadalta. Kad maadaan ta iti natalgad a panggadan. Mangbukal ta iti naragsa ka pamilya. Nalabit asaan adata tinaikari iti tunggal maisa. Estela. Mas nasaysaya at ibiyag mo. Iti kaayan-ayat mo ita. Estela. Hindi nakarakupan. Kaputa at-atan ti saam amahikriknag.
Sika ti ay ayatek, Estela. Sika, kat awanin sa bali pa. Wain, balasang ko. Day tatipod now. Adda ka ayan-ayat ni Roman dito'y lugar may. Anya? Nang namnama iti pa nagsubli ni Roman. Ngem, kasanaw ang makasublay. Kat adda ka mutain. No kasta? Adagayam kaayan-ayat na ditoy. Amang ano iso tinapanan na ita, tata? Ha? Ay, jak am mula ang balasang ko. Ang... saan? Ngamin? Ay ayatan nakunay ni Roman. Iso asa anak nga agdanag, tata. Nga uray agsabat ti dalan da ita. Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Roman, agyaman agtada kagayaman. Natagtaganak anang uray kan ka. Sa dino ka di tinapanam. Nagpagnapagnak lang. Roman, kayat ko ti agpasyar. Ipasyarnak di ti lugaryo. Yam amunak kadagiti gagayam mo. Saanin? Nasakit ti ulok. Diyak kaya ti agpasyar. Agsubli ka lang ni di hotel ang nagdagusam. Tadyak kaya ti agpasyar. Lisa, agyamanak, taimay ka dito hotel ang nagdagusang? Owan manang, inawagan nakmat ngamin. Adda ka din napatag nga ibagam? Lisa, mabalin ka di ayam amunak iti sigod a kaayan-ayat ti kabsat mo? Ha? Ngam apay, manang Carla. Kayat ko laeng ama-am-am mo. Amom ka di, manang Carla? Naanos ka nasingpot ni manang Estela. Estela Gayam, tinagan na. Wan, napintas dayjay abalasang. Sige. Kayat ko ama-am-am mo. Ken kayat ko nga agbalin a pagayam. Addakan ka, no kayat mo apat gantigid daw ni manang Carla, manang Estela. Lisa, Ibagam laeng no di mo kayat. Taidanon ko kankwana. sige. Umanugotak. Sigurado ka, manang? Awan dakas na. Agkikita tayo kano ijay hotel ang nagdagusan na. Sige. Awan parikot, Lisa. Adda kamin, manang Carla. Kadwak ni manang Estela. Kas pagayatam. Apagiso. Addan dagiti taraon a pagsasangwan tayo. O sige, mangan tayo. Manang Carla, iso ni manang Estela. Tisigod akaayan ayat ni manong Roman. No kasta? Si kagayam ni Estela. Wen, siyak. Napintas ka, Estela? Ngam, napimpintasak latta. Kat sorry ha, ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Manang Carla, anya ka diti ibagam kini manang Estela. Takayat mo amam-am mo. Awan ti importante nga ibagakan kwa na, Lisa? Basta kayat ko laeng amakita ken maam-am mo. Kan, kayat ko ti makipagayam kan ka, Estela. Anya? Nadalos ti panggap ko, Estela. Kayat ko ti makipagayam kan ka. Sabay ko ma, tauman nugot ka. Sige. Apay kit din asaan. Awan dakas na. Agyamanak. Alangaro din. Padayawan tayo dagita makan nga inorder ko.
aglalang lang tayo amangan. Kastanda, ti panagpapagayam tayo. Manang Carla, sigurado ka kadi? Akayat mo ti makigayam kini Manang Estela? Wan, Lisa. Sika, Estela. Patgam ka di ti kayat ko nga agpagayam ta? Awan parikot, Carla. Sige, agpagayam ta. Kasano, Roman? Agsubli tayo ni Syudad? Well, Lito, nalpasan tin nalata bakasyon ta. Isong agsublita yon. Ket, kumusta? Nakasarita mo ni Estela? Juan, ngamjak mabalin nga ipilit ta ayan ayat mi. Gapot at dalakit nga rod ni Carla. Ni Carla ka di pala ang tipiliyam? Anyalangan ti makuna ni Don Sotera. Nojak itong palti anak na. Sige. Sikalat tati makam mo, Roman. Anya ti masapol mo. Tain may kaditi balay, Carla. Estela, agsubli kami ni dyan syudad, inton bigat. Kayat kalaeng ang makasarsarita. Sige. Kayat ko nga ibaga, amaawis kanto inton kalay sami kan ni Roman. Kayat ko nga da kayon to ka ni Sally. Anya? Mapatganak ka di? Sige. Apay kit di na saan. Ay ayatak unay ni Roman. Kat aramidag ti amin para kan kuana. Adara paap ko para kada kami. Para iti masakbayan mi. Nasaya at nung kasta. Agyaman na, Kistela. Gapo ta pinatgam tikid daw kung agpagayam ta ko ma. Awan dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Di ka agdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Kan, mabalin nyo lata ti umay ka ni Sally ija syudad. Nakalukat ti ridaw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka di, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka no iso ti makatuluyam. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Asino nga ta ti makatuluyan ni Roman kada Carla ken Estela. Gagayem, di uliwayan adenggan ti tuloy ti seryetay wita alawas anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito ing estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.